Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Mendipi hormat Bapak Kepala Desa Makarbuana kali sadaya aparat, sadaya perangkat, Bapak BPD kali anggota anggota LPM sami-sami hadir, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bil khusus mendipi hormat Bapak Wali oge calon pengantin pemegat, oge calon pengantin istri, keluarga besar tim masing-masing calon pengantin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dina ieu waktu orang sadayana tiasa lalinggi di ieu tempat dina raraga nyakseni kalih ngadoakeun dua insan anu bade ngalaksanakeun salah sawios sunnah rasul nyaeta akad pernikahan anu kaleresan calon pengantin pameget masih Desa Makarbuana nya ti Cogrek jenengan Teten Nugraha bade nikah Kaneng Resti Sopiani. Pidoa ti sadayana mudah-mudahan pernikahan Teten Nugraha sareng Neng Resti Sopiani aya dina kabarokahan, aya dina ridhona Allah Subhanahu wa taala. Oge urang doakeun sabada sah diakadan janten suami istri, mudah-mudahan rumah tanggana kalebetkeun rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah. Jigana sepakat sadayana nging dilami-lami nya oge kaleresan kangge persyaratan pencatatan parantos diparios kalian teu aya hambatan ku kituna aya paripaos ikan sepat, ikan gabus, ikan laut, ikan tawar. Lebih cepat lebih bagus karena perut sudah ada. Tajan teruang ya teh kayak sekedap deui nya. Kangge mas kawin emas 7 gram palih mana? Oh eta. Seterusna saksi alhamdulillah perantos aya pangasa Bapak Ku kali Bapak BPD. Ijab kabul ngangge bahasa Sunda. Teu kedah latihan. Cang cobaan lah sak cang caya. Dibayar kontan. Terima kasih Kaneng Resti Sopiani putri Bapak Kanggo Abi di Mas Kawin rumah 7 gram bayar kontan. Hebat. Nyantong terus syuting salawat nyantai gitunya. Tarima abdi nikah gitunya. Alhamdulillah bereslah. Mangga urang kawitan ku pamaosan khutbah nikah Pak Amin. Dilajeng kana istighfar sahadat kali shalawat. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال أيضا من نكح لله وأنكح لله فقد استحق ولاية الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم. Salajengna mangga urang kasarengan maoskeun istighfar sahadat kali sholawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna mangga urang sakseni prosesi ijab kabul, ijab ti Bapak Wali, kabul ti calon panganten pamagat. Tos niat? Atos kumaha niatna? Nawetu somagodin. Niat nikahnya, niat ibadah. Bapak sami niat ngawaliannya, sok salim-salim. Japang speakerna. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Yang Teten Nugraha Bapak nikahkeun putri tegas Bapak jenengan Resti Softiani ka Anjeun kanggo Anjeun di mas kawinan emas 7 gram bayar kontan. Tarima abi nikahkan yang Resti Softiani putri Bapak Tisna kanggo abi di mas kawinan emas 7 gram dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hebatnya Pak Amil. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati rasulillahi ajma'in amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa dhahiruna biha min jami' sayyi'at wa inna biha indaka ala darajat wa tubalighuna biha sul ghayat min khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Julaiha wa alif bainahuma kama alafta Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal kubra. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya